Braćo i sestre, u ove dane u koje se postom i molitvom i pokajanjem pripremamo da proslavimo rođenje Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, u ove dane kada bi trebali da imamo mir u srcima, spokoj u dušama svojim, tužne vijesti uznemiriše srca naša i duh se naš potrese, jer gle, braća naša, braćo i sestre, u velikom se iskušenju nađoše. Lukavi demon uvijek nekako u dane kada treba da čovjek postigne duhovno, da sažme i sabere, da izađe pred lice Božije sa vjerom, sa nadom, sa ljubavlju. Lukavi donosi iskušenja, odnosno ovaj put, rekli bismo svi, i to velika iskušenja. I zato, braćo i sestre, kao što Gospod nas poziva i kaže ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, i mi, djeca Božija, djeca crkve Božije, blagoslov našeg vladike, njegovog preosveštenstva, gospodina Sergija, sabrani u ime Božije, danas, večeras, u hramu, preteče krstitelja Gospodnjeg, izađo smo pred lice Božije i majci Božjoj zavapismo, kao djeca, ojađena, ožalošćena, ucijeljena, jer boli nas, jer braću našu boli nepravda velika, koja vapi do neba. Nepravda se čini, braćo i sestre, na ovome svijetu. Znamo da je malo pravde, ali ovo je sada mnogo strašno. I zato mi zavapismo presvetoj Bogorodici onim molitvama i pomolismo joj se da prije svega osnaži srca naša, da nam dometne vjere, nade i ljubavi. Pomolismo se Gospodu za braću našu, koja u svakom mjestu u Crnoj Gori i ove večeri, i prethodni večeri i sljedeći će to činiti, izlaze, prije svega sabiraju se u hramove, izlaze na ulice u molitvenom krsnom hodu da se Gospodu pomole i Gospoda umilostive, da On učini čudo milosti svoje i da spasi nas od stradanja i svetinje naše. I upravo, braćo i sestre, kako to priliči i dolikuje, poslije molitve nastavi smo sa molitvom u krsnom hodu i mi svi na čelu je krsno znamenje Gospodnje. I zato bili bismo tužni da ne znamo za Gospoda, da nismo čuli njegove svete riječi koje kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. Koji kaže svojim svetim učenicima: u svijetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet. I još kaže: sazidat ću crkvu i vrata adova neće je nadvladati. Dakle, kada čujemo te riječi od Gospoda Boga, one odzvanjaju u srcima našim, ušima našim i u srca naša su smještena i ona snaže srca naša, pobuđuju nas, braćo i sestre, na molitvu, a odagnaju svaku tugu i strah. Već snažimo se kao što to i naša braća čine, kao što vidimo, mnogo ovih dana više nego obično sabrani u ime Božije, osnaženi vjerom Gospoda i nadom, kao što veliki car David kaže: Gospod je pouzdanje moje i nada moja i koga da se bojim. Tako i mi, braćo i sestre, osnaženi vjerom Gospoda i riječima svetog evanđelja, da sve što zaištemo Gospod će nam dati i neće dati Gospoda propadnemo, već kada stradamo neka bude samo na pravdi. Ako stradamo, onda ćemo i vaskrsnuti sa Gospodom, i mi i svetinje naše ako stradaju. Naš narod, braćo i sestre, srpski, je od davnina čuo vjeru
i primio svete riječi evanđelja i živio po njima. A onda u određeno vrijeme sveti otac naš Sava je utvrdio vjeru u narodu svome i proprtio nam i prokazao put. I upravo nije slučajno što se baš u ove godine, kada je jubilej od autokefalnosti, samostalnosti naše crkve, i ovo iskušenje što se zbiva. Upravo kada smo ponekad malo i uljuljani, pa i od svega toga možda i u gordost pali, jer ko smo mi, 800 godina slavimo, tada nam dolazi jedno iskušenje veliko, da nas prodrma sve, braćo i sestre, i rasijane sabere u ime Gospodnje, da se saberemo oko oltara, oko imena Božijeg i da prizovemo ime Božije. Mnogo, braćo i sestre, narod naš srpski greši. Svi sagreši smo i zato Gospodu se trebamo moliti da nas spasi, sačuva, da osnaži srca naša, da odagna svaku tugu. Ne daj Bože da se gnjevom ili mržnjom srca naša ispuni prema kome. Jer to onda nije dobro, nismo onda dostojni imena Božjeg i imena hrišćanskog. A mi treba da sa vjerom u Gospoda prizivamo ime Božje i svetih ugodnika, svetoga oca našeg Save i svetoga oca Vasilija Oškog čudotvorca, kome smo svi hodili i hodimo i svakda u one ustroške grede i molimo mu se da iscijeli duše naše i tijela od svakoga grijeha i bolesti, a da očišćenih srca, braćo i sestre, dočekamo roždenstvo Hristovo, da se Gospod, car mira, useli u srca naša, da nam podari svake radosti, svima, braćo i sestre, svoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, svuda gdje god stradaju, pate i boluju, gdje god su iskušenja. Neka Gospod usliši molitvu vašu, braćo i sestre, i da ovako sabrani večeras i češće budemo na molitvama u svojim svetim hramovima, da uznesemo Gospodu molitve. Upravo uskoro dolazi nam praznik i nadam se da ćemo, kako dolikuje i priliči, svi da uznesemo Gospodu molitve sa puno vjere, nade i ljubavi u Gospoda, sa mirom Božijim, sa ljubavlju jedni prema drugima, sa dobrim raspoloženjem i radošću srcima. Neka ste svi blagosloveni, da Gospod braću našu i sestre učvrsti u vjeri njihovoj, da istraju u molitvama, i neka Gospod vas sve blagoslovi i mir Božji Hristos se rodi.